SaNkulunkulu sive samvela incane. Kunetintfo emhlabeni leti thina tonakala tiphindze tilunge. Khona tintfo leti thina tonakala tingaphindzi tilungiseke. Babathe uyazama but ayiphindzi ilungiseke leyo nto leyo. eBhayibhelini kunendvodza enguSamsoni lebeyinemandla ngeti kwabo bonke bantfu, ibehlula bonke bantfu. Lithi leBhayibheli ngelinye ilanga le ndvodza yatifaka nje yona esimeni yona ngemabomu ayo. Titsa tayo tayibamba tayihula tayiphindze futhi tayikhokha imehlo. Lithi leBhayibheli taphindze tahluma tinwele taSamsoni, but emehlo angahlumi kuSamsoni ngoba yathi noma seyiva kutsi inemandla tinwele tayo setikhona, but emehlo angahlumi, yangaphindzi yabona, yafa kufa kwesilima. Noma emandla abuyile but emehlo akabuyanga kuSamsoni. Kunetimo lekumele ukuthi sihambe sicaphele sibantu emhlabeni ukuthi sithini, sendani, siphila kanjani, yini lesiyendako, because kunento lotawuthi nawuyenda ingaphindzi ilungiseke noma sofisa kanganani ukuthi ingalungiseka but ngeke iphindze ilungiseke lento leyo. Kukhona losi nawuyenda into yonakale but iphindze ibuyele leyo nto leyo. So kumele ukuthi sicaphele sive saNkulunkulu, sikube bantu labahlakaniphako emhlabeni ngoba nasitawuhamba singakahlakaniphi sitawona tintfo, ekugcineni sisole uNkulunkulu, ekugcineni simsole uNkulunkulu kanzi kubulima bakho nje umuntu owehlulekile kubona ukuthi lento lena akungamele ngiyende, lento lena kumele ukuthi ngiyende. Shangazuthi besingaba bantu labatawuhlakanipha. Inkosi isibusise. Amen.